جه بولتانا نوچین کردیا برچاو اف ام دم باش شپینرن هیجا. ریوبریا تندرستی بازار حسکه 15 ماه تموز بردوام دیار کر و که روژا یکم یا دسپیک کامپانیا لیدان لقاح زارو کن یا لدیجی نخوشیا سور کن جه نشتجین حسکه و جه آوارین کدناف کامپین حسکه ادمینن. جبو آویتنا پینگاوه که بر بجنوبه ناولیکرنا تاخن باجار کردی بناوین خواهین راستو رسن ریوبریا خسر لباجار قامشلوناوه کی کردی لیک جه کونترین و مزنترین تاخن باجیر دیکه. با آرمانجا چیکرنا روشا آویل قامشلو حسکه رژیم سوری دست به چیکرنا تور آویل هر دو باجاراند که كوما لواء الشمال وجبهة شامي ينجريداي بارتشا ترك و 10 ولاتی جگند ماباتا العفرين رواندن و سامان و ملكين وان تالان کرن. نشتجین باجار جرابلس دلگرانی و دلتنگی خواه نشان دادن جبر شرد ناورا کومین مرتالا فرات داد قومه. نونرین سروک امریکا جبو کارو بارن روجهلاتا ناوین بريت ماكروك سردانا رقای دکه و لگل انجومن آوان یا سویل دجوه. ارتشا خالد بن ولید یا گریدای بداعشه و ناهل کخلک لدور حود الیرموک لدرعای اجمال خواه درکبن یانجی آوره بن هر وها ولاتی گلکی نگران و بترسن جبر نیزکبون دما دست پیکرنا اپراسیون رژیم الحریمه. جاودێریە مافên mirovaniya Sûrî dibêje ku hêzên rejîmê careke din 6 gund û bajarokên Hemayê bombebaran dike. رژیم سوری چند ریبندین خواه اجناف باجار شامه را دکه و بهنا ملت هنکی فرد به اجبر کمبونا ترافیکین قربالغ. کشتنا 27 اندامên rejîma Sûrî di êrişeke ji nişkev de ku ji aliyê komên çeteyên bi ser opozisyona Sûrî ve hatibû kirin li gundewarê Laziqiyê li herêma Sînorî yê nêzîkî Lîwa Iskenderun. آلمانیا ناخوازه پنابران قبول بکه و لگور پیمانا دوبلن دخوازه وان وگرینه. پشتی دەستپێکردنا پەیمانە هەلبراندنا چەکان لە دەرعایە یەکەم تەقینی رێژیما سووری ئارمانج کرد. نوچەین ما بداویاتن بارا بون از دستان و هەواڵە من روهین سپاس بووە.